Tak ada buku saya sekali, Reng. Are kakek tahu ya, are bener-bener emas Rut. Beton re merah tadi maru. Teting koro tak susah makai mati ada ngoda Rut. Bede sih sangko lagi katang nak foto. Jadi nak potong di kaki sangkul nak merah de 5 dia. Bang, matan beri Rut sebenarnya merah. Mau nikrus teti pece. Teti telo kali hajian Rut. Mun nganggu selok ria cah. Makin cuma PC berempat tak kereta wala. Bismillahirrahmanirrahim. Benih keng para jaga selok. Rumah Dulmawi dituju. Japra kakek din, selok tak kerja serda iya. Tak lah ngalai kau orang masang baut kapu kang ruah. Abai yang kok lah tahu Rod. Cik kaki andi selo anyat. Kengkaro gayan jiang. Ingat itek mandi terkeleteran. Yalah kau terkadul mau wingkin din. Ala ko apa dul? Ada nunggu ambu nocon deh ngare kemarin. Ambu raja ditulis dan Rut. Ditulit, dan aku celing ra. Duh, dan sandi selo anyar kakek. Apa dek remah dul? Nun mat tinggal dul. Sencan argen telo kalah jen. Kalah karya. Masa Rut? Arya dul. Mun yang kui. Engkok Qur'aniyat kau reng. Apa boy? Pakun tekang. Cok jara petara Rut. Asli nak kok pedandi Rut. Dia kan tak sembung ngak kakek. Ma genteng dul. Arya, argan sebitek. Sebita kebo. Sebitek kebu, sebitek juta. Mun rok proyek oleh sepaket. Dek marah cok kuro selongan jia pakun sebitok juta kaki dul. Ari mun yang koi, sekapir niat orang, setak menyaman kabe gagal. Masa dul? Bukti akin ya. Kayak kan denakan ngincar PC. Keleng kau nak berinah sebelum yang koi. Berhubung selo yang koi gagal. Mak bisa temu tangnya bidul mau gitu ya. Berarti setiongku selo. Cuma ada iya dul. Sate sakti natang selok ben selok kaki dia. Tak kira menang kadi andiin ke lebun murleke. Deh, dan yang lebur murlek kita yang cuman songkok rusak terus. Songko ego. Bedul. Din ke lebun murleke saja ya. Makai buang, abeli pole. Selon kayak coba anak kedin. Ganteng Dul. Piru padan ben sarong je. Lu Radin. Jangan kelebur dan diikutin. Dia apa? Senjan mon elang beli polero. Oh. Ti kaki baru tahu ya. Aji mulai pulang mbak Dul. Puki kelebun sepo. King setia itu ronaki kelebun morleke. King canong kuan Dul. Cangkring goreng, dak din kelebun morleke. Gimana nilang bisa beli pole Dul. Kan gak kita bentuknya din. Saya kuang kok pada tak tahu na Dul. Cak bentuk selok, cak bentuk betong, cak bentuk keres. Mun tahu bengkok Tak leke, coba tuh ya. Pola ada iya boy din. Engkau kemarin nah entar kelebun morleke mancing ah. Pola mak diandin keluar. Kan kok pah tahu. Pas keco deh mah. Nyaman Dul. Kencengan mat tinggal. Alamat tinggal. Abang ngecok HP baneng kok Dul. Apa nih cuba li katibiin. Ya engkau juga tinggal tinggal din. Cek mat tinggal kita apa engkau lek kading peding aki. Cek ulangi bencek kocek din. Gila tindak kita kelebun ya. Ada mah Dul. Ki desagin. Tanggung apa ya? Wes.
tak banyak selon bun. Ya seelahnya mabur leburan dul pada rumah boleh tuh. Beda apa? Iya bun kan teronyak tanya bun. Tanya apa? Jangan ke di andi gua. Di andi apa dul? Iya can weng bun. Jadi enggak ke mau nilang beli boleh. Porok tungi ngoreng kake. Mar bun pura benang selo bun. Bumi andi jamrut kake dul. Ari larang re dul. Ih bun tak aku bun kor bun. Benih keng tek por pas lindul. Keng tak kok kake tak kuat. Iya bun mata aku waduh bun. Engkok le senekuk jeng. Laku kek tabu apa boleh kake. Mai kayak tabu benar tak ada apa kok bun. Ongkuan ya pura benar ya ya. Iya. Sengaja kastel le. Ila dan tos dina. Mak cabit tegale bun kana. Orang ki atai. Nggak deh. Keng saya tak kuat le. Pola nang kok selama anak kuria tak kuat. Bingkok makai buang ria beli dul. Beri buangi coba, ya itu mau berdiri nak boleh. Tina tak ada apa bun. Mara bun kulian bun. Tak kok pah burung main saya poro bun. Ya. Saya tak kuat le. Maka dilecah bun. Ji rengking lengak ji bentuk kedul kaki je niat murop, apa niatnya lihat. Oh iya bun iya bun. Lagi betul le. Langkam bun ya. Iya iya. Sengaja ki poro pole le. Iya bun. Di jamrut kena. Are mon pahe poro ben proyek re, kutak ngulai sa paket re. Din. Apa gitu? Dia din kali bun. Din. Sing can mon elang abeli pole ruwa. Setiye baking kok. Asa. Iya. Lu kok terus tahu tuh? Tro tahu. Ojo rengkok saya beri kita tahu keroben lekah. Lu kok kinyong gak ada ya. Marin pah kakek. Astagfirullahaladzim. Rame buang Lu tuh. congok din. Pulaking kelebun kelero saya beri din. Lu coba congok din. Mak tai dul. Tai din. Taring munding kok cokok coba kelebun nah. Lu kiki ternagin. Cek kale buna. Dul mawi beri bal kapal na tai. Lu din tayo cecer din. Iya lah bakal betahin gitu dul. Detik kotorna manusia panika arupa aki di andi sepaling sakte. Maki mare buang pakun abeli. Biasana kotoran selama mare buang kapan abelia pole etan deui kalaben sakit na tabu. Panika pon alamat. Cek jimat se buang mangken pon deteng minta buang apole. Tak karodul maui. Sendek murop selok saar ke sabitag juta kalaben di andin kalebuna.